Lily, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What was Leitan? Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ka Jainte Hills Autonomous District Council ni de chongo ya ka dorbar kerpang namo ka special session he wada pediang go ya ka resolution wo terwa cha ka president kri wo penkala ya ka Ain Mines and Minerals Development and Regulation Act khat khande san phau nyau nei te ka the Minerals Concession Rules khat khandin rupau wa ka Coal Mine Special Provision Act 2000 khat san yo yo biang uti mo yong ha Jainte Hills Hawa wadra ya ka resolution da UCM ka council thambor siwan da kadaw wakat kam ka paragraph khat RAB yang ka 6 schedule ka constitution kari ka president ka India M ko ibor wa pelaj ya ki an ka parliament nei kre kam gi ha ki autonomous district ka Meghalaya ne wa wanra da ki wi kat kam yo biang ka president Doong wa ka Supreme Court ha ka Mukadduma State of Meghalaya versus All Dimasa Students Union Dima Hasu District Committee ha ka letri Julai 2000 khat khande da klam chego wa ki tre thau em hockey ye khandaw kamju iw em hapo iw mut wat ya ki marpo khandaw chu ha ka resolution da terwa wo em lekerdan iru komti the years licensing framework harilum jaintia wa kanthup ya ka tiawan neite kiwati mo yong de borsemen da ki kurne gayung Tier 2 kiwati mo yong perdi nama medium scale cooperative partnership waka tier 3 woti mo yong daki kharkhana heju ipor da terwale wo pen krek kam ya ki anya da mariang kam ka Environment Protection Act khat khande prapon ru ka the Water Prevention and Control of Pollution Act khat khande nya phoso ka the Air Prevention and Control of Pollution Act khat khande prapawi ka the Forest Conservation Act khat khande praphaw waki hukum ka National Green Tribunal dailang ka Supreme Court of India Niliang ki MDC ke liang percha ada pediang ki ni ke resolution de wadawa wo pen kala ya ki katu kat ni ki benta ki wam kata ya ka council ki waki mo yong khian wa ki wi Hadin iplu yumut wa yilu de pediang wo pen kala ya ki katu kat ni ki benta we de chong dor bar biang he porno chering sngi we de rai wo pediang ya ke ni ke resolution Marwal the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 back to the Mineral Concession Rules 1960 and 3 the Coal Mine Special Provision Act 2015 shall apply to the 6 areas of the Jainte Hills Autonomous District subject to the next modification be passed. So I declare that a solution for the presidential modification of the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, number 2, the Mineral Concession Rules 1960, and number 3, the Coal Mines Special Provisions Act 2015 is unanimously passed by the House. Kalau si Boni Yorok yang membahas akan delegasi oleh Presiden Benz, kita dan dalam kebahagiaan kita menjadi ekonomi untuk kamu yang bersibun dari sini legally untuk peman kami yang pas yang ketiga usulan klaim yang perlu ke pasar report kamu di untuk dikit anda bersibun citizen therefore I declare that essential is prorogue